Ahee, namukana kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the Loko Gagash, arhungiwa Mayengani the president. Yeah, so kasi of course, around 24th April, fikini ngena ka account ya Gagash, yeah, walo Greater Gagash municipality. Fika vona fika tsala this post langa fika of course sungula a posta this picture here loko nangutisa laha swi vona ku tsariweni ku ta kuna event 29th April emalamulele stadium, very Colombia lifestyle, yeah, all white as you can see. So loko fika hi hlala henhla hi fika hi vona fika tsala ku next stop Colombia lifestyle, all white. Na lani loko a vo lo buka mina ni ri wexe a ni ta ndla leswi ni nga tshama ni swi endla le Giyani stadium. So Gagash is actually throwing a shade at Mayengani the president. Ku Xitsonga xikomini boy ku tirhisa marito yo rhunga is actually throwing a shade. So Gagash swilo leswi suka ngopfu ka video leya Mayengani the president yi nga tshama yi endla loko ya le palms le. Hi vulavula hi this clip loko se ya le palms le yi fike yi vula leswi. kahle kahle a va fika vulo tirhambela mina ni ri nexe le palms a ku ta endleka masingita lama nga tshama ma humelela lembe ra kan'we a thembisa president Mayengani wa vulavula loko mintirho yi nga vulavuli na yi vulavurisa. As you can hear, so of course I kha yi kombisa ku a va fika vo rhamba yi ri yoxe le palms le i nge endle matimu yo fana na nga tshama yi ma endla le of course le thembisa le a yi vula yini matimu lama yi nga ma endla lama nga tshama yi ma endla le simple kitchen leyi nga back total shutdown a ku tele at all angles. Ku ni nga ta tlhela ta rhuketeriwa la hi vanhu, yes a ku ri free entrance mara a ku tele swinene. So based on his post here a ni lwa leswi against stadium, so na laha kahle kahle is throwing a shade at the president in a way yo loko a vo lo rhamba yona yi ri wexe le ka malamulele a yi ta tlhela endla man'wana matimu yo fanele Giyani stadium a ni swi ma swi hleketa Giyani stadium a ku tele la hi 2018 Giyani fill up himpela ku ri fill up a ku tele ku tala. So like it's actually throwing a shade at the president ku yona himpela hi leswi a yi ta vula swona ku loko a vo rhamba yona yi ri yexe le malamulele stadium a yi ta fika yi shutdown yi ri one yi ba shutdown yi kulukumba ngopfu le ka malamulele ku fana na leswi yi nga tshama yi swi endla eGiyani stadium. So in as much he's throwing a shade at the president, at the same time he's marketing the event. Obviously ku hi marketing because you know Master Tsonga analyst na man hi kota ku kuma swi swi vulavula even on Facebook it will be trending obviously. Hi sweswo loko ri amukeza subscribe anta kombela mi tika subscribe.